Croeso nôl i chi nad y dros y penwythnos. Fe ath dros 34,000 drwy gatau castell Caerdydd i fwynhau Tafwyl. Dyma ŵyl gymunedol Gymraeg fwyaf Cymru ac fe lwyddon nhw i dorri pob record eleni. Oedd, mi oedd un benwythnos i'w gofio ac roedd ein camerau ni yno. Mae Tafwyl yn lot o hwyl. Ti'n gwybod, mae dyma'n anhygoel, a fan ni ddim wedi disgwyl hyn o gwbl, ond mae dros 22,000 wedi dod ddoe. Da ni'n bendant torri bob record, so da ni'n hapus iawn. Wel, fy swyddi yma heddiw ydy dysgu Cymraeg i dîm criced Lloegr. Dwi'n mynd i ddysgu chydig o eirfa criced i nhw mwyn i nhw gael plesio yr dorf Cymraeg. We've got llydw, which means the ashes. So, llydw. Can I have a go with that? Can I start? You start. Hitu. Oh, no, it's bad. LBW, Coes o Flaen Wicked. Surely LBW is easier than English. What is it? We haven't got an abbreviation for it, so... That's yours. Say it again. Coes o Flaen Wicked. Coes of Flaen Wicked. Oh, very Nailed good. It. Nailed it. I am from Swansea. My mum's from Oh, Swansea. really? Yeah. I'm half Welsh. Oh, well, you don't need these, huh? No. Right arm spinner. Troellwr llaw dde. One more time. Troellwr llaw dde. Trehu raw there. There you go. One more time. Go on. Say this word. Llaw. Trehu raw there. There we go. Sounded a bit Greek there. Mae'n gyfle gwych yn dydi i gymdeithasu ac i wrando ar gerddoriaeth a bob math o bethau a gwneud hynny trwy gyfrwng Gymraeg yn ganol y ddinas am gyfle ffantastig. Mae'n bod gred, sgwni ddwrnod lyflu ddoe, a mae mor neis bod o'n mlaen am 2 ddwrnod lenni. So dod nôl heddiw a gallu mynd rownd y stondina a jyst mwynhau. Gweld ffrindiau, gweld plant yn cystadlu o'r ysgol, a mae'n ŵyl anhygoel, mae fel Eisteddfod fach Caerdydd. Hwyl yn tafod dros